Kwa hivyo nitamkaribisha Bwana Silas Geteje ndiye atukaribishie aposto. Haya, tutakaribisha Kiswahili ndani ya misemanyo yetu. Tutakaribisha Kiswahili nonto antu ba mulima twaragia lugha ya mama tondu ni muntu na mutanongina na tutenda tafsiri no tutenda kuguta kusengenya makabila mengine. Wakati tulikuwa kwa vita tulikuwa tunaongea lugha ya mama, ndipo hawa wengine wasisikie. Join mambo haya 1954 nikiwa kijana wa miaka 13 na nikaendelea na hiyo mpaka leo. Mimi ni mtu ya Mwingi 100%. Tulikuwa tunaimba tusikizane, ndio tulikuwa tunaweka mambo yetu kwa nyimbo, maana tulikuwa tuna vitabu vya kuandika. Tulikuwa tunatunga nyimbo sinatukumbuza mahali tunaenda. Adaitu tulinyothe nitunyitane amwe na tutige metutukanio kirimo na muge tonga na muthini moroto witu no yathi na itha hawe ya iburuhuri wa kere naguo ni bururio keno hitwamba hitu Kenya ni tutiulagia kunyitwo kuhowo na guthamio kana gutwarwo icigiriro na muto tegatiga gutetera wiathi nginya bururi wone otheri wiathi wiathi bururi kiri naguo bururi urigikena itwamba na bitu Kenya ni buru ikungu maithe maciana Kenyatta na Wangaine njamba cia batachi arurire tutoina wau na ndi ganti kwenda twita mbere muno tondu twina ageni betu. Nataka kukaribisha nyinyi kwa mikono yote miwili na musiondoke Meru. Ni watu wa kukaribisha, mulale muone watu wa miraa. Kama unataka ongeza mchichana wa Meru wana Ngelinti, unaweza chukua mwingine, kwa sababu katiba inakubali mambo ya kuchukua wamama wengi. Aishui katiba yetu ulifungua, lakini ukiwa pastor uache, sababu kanisa lenu litakutenga. Asante sana. Sasa ninkuboera Mwingi ndini eje eta wa Mwingi Mau ni ndini ira ya tonyero na tharike antu bara bagwatanire kuriro uciathi bwa nthiguruji batoragia ura ugakara twauga twakua twatiga kaeje na gakenye kagaciara antu bangi kaba tugakua kaba gukua kana gutwarwo njera ndigatwekwe ngombo ya mundu Kirinyaga yoyoirwo ni maithori hitukiuragia wiathi ugoka Kenyatta yua turere wiathi nagwe mbio yuria itare andu airo mari mbere tutinge otwa ni thu mwene Nyaga twakuoya haya wenda nina giti inatha nyingi cia mwendi wa rurere kiguano wa giku na Meru mwene Nyaga wenda nina giti nge cia mwendi wa rurere no wa Gikuyu
mwene nyagato butangiri ruriri eri wa magongwa were tutingi otonithu mwene nyaga kuoya etwa kuoya wenda nina giti na thinge cia mwendia wa ruri iguano kuyunami mwene nyaga babwe antu ba mau na ana bao twaugaga twathira twinde atigale kae na kairetu magaciara bangi iko twetire mulima twathiuruka kirima kenda turira nthiguru iji na nindi umwe wa barabara au na bunduki yakwa no ndamire yakwa ndamigire kinoru Berembio Koinange waziri mkuu ale ofisi ya rais Kenyatta ni waziri mkuu 1963 nikaweka bunduki yangu chini Kinoru pamoja na wengine. Bio Koinange akachukua bunduki zetu kumwambia tumemaliza vita na tumepata kile tulikuwa tunapigania. Na ninakumbuka vizuri watu walikuwa wanaimba ile wimbo mahali walikuwa wanatoka. Tumbire mbarabune morangine thine twerekeire Kinoru kuonana na Mbio twakinya kiharo-ine Mbio ni atwirire ndumitwo ni Kenyatta waziri mukuhu Mbio acokire akiuga gwenda matharaita manyu maria mutoire namo kuu mbarabu-ine Baimungi aigua ciugo icio ciarĩrio nĩ Mbio agĩta manjenerwa kĩmoria mwaigua atia manjeneru makiuga tũtiraigua wega mwĩre acokere rĩngĩ tũtege matũ tũigue Baimungi erĩre mũingĩ nĩtũnehane indo twarĩkia kũnehana tũkone Kenyatta agĩcoka akĩmera ndikarĩa ũtĩri tauria twarĩkanĩire nĩ inyuĩ mũnderaga rĩu tauga na rwĩmbo rũu twatungĩte tumĩte mbarabune. Hii maneno iko kwa damu ya watu wa mlima Kikũyũ, Embu na Meru twaciarithere na mbũri twĩ kĩrĩmene gĩkĩ turauga tukarwira nthiguru na tunapopigania nchi hatukupigania nchi yetu hiyo yetu peke yetu watu wa mlima, tulipigania nchi ya Kenya iwe tumekomboa kwa sababu ya watu ya Kenya. Tulikuwa na nia, tulikuwa very available. Sisi peke yetu tutakuwa ni yetu kama Royal Family. Hatukufanya hiyo. Tulijua watu wetu bado wako usingizini na wamelala, na wakati watamuka watatujoini na tutaenda mbele. Tuto ije antu bange baba mami tugukira tutarwire abo tugire ba mame ngaja ngigukia mama nande ndienda kwaria na umebuka imono na tumantu kidogo sana kubwira tongeria bwe balia bure ageni banarua omuntu narite nguge na uwezo bwawe akemenyaga ne kirumi ndamu netekete ya kuga turoendana na turoiganua na turwaragia mugambo jumwe ja ntigiri bwe balabo na omebou na bole na opportunity igitalele andike ni CV yenu igitonga iria ntubeto betaite atua mbere kuliko mahali ilikuwa na bwe ng'ombe techi atai
ng'ombe ticiatai iciatairwa tukairira niki twarwire thiguru yetu bendera ni ejire na yeu ni gutosha tutirira ni ata tuikirune diteni oindi umolo bungerwe miaka 10 King'ong'o Nyeri High Court ndirabungwa miaka 10 Janji Muchungwa arauga kibungo giaku gikendesana ndoria kwendesana ni atia nderwa in current kitasukumana ndauga nderwa hiyo mambo ingine utaambiwa King'ong'o ndeta King'ong'o ndenjwa nderwa kibungo giaku ni inasukumana kwani utafanya nusu nikafanya miaka 5 jera dakalile King'ong'o dabungwa mieri 28 ndeta committee short ila nini nionda thiririe kibungo lereja na ntiriraga neke ndale mwitone ntiriraga neke ndaere mau sijuti kwa sababu hiyo maana nilijipendea mwenyewe na nikajiamua nikaamuliwa na wazee niende vita tukaruiro ciathi na tukatimiza na ndaru inkogwerwa niontu bwa ageni betu karibu sana kututhira tutira kwa nindi na itawanu na ndu ba miaka itawanu ba mwe iba kinyisi naero bate komba kulika na manto bwega kwa hivyo barabo kagwata munyite matira thira ibabo estore bwandike kenda bumenya ura bururi yakari tondu wona mundu akinyasi naero ona gathio uti gakagarura kero kuute kwenu atemenya gucoka kamtu akaragwa atiga ingiro nyangale na ekura twitch atemenya kurugura aumara igekura rock agatinda ungalene ojo kwa murugulira nonto isinairo atemenya kanyamuka gekirwa iko kaingite mwali awezi kwinwa na ndi mbere tutera kinyangu babure barabo tigarite na ibo athithirie bwega bura ciara kare na kaeje baleta kithakene balarwiro cia thibureja na baranga yeketeo bwatigala bukiona ruo kumia imwathani kumia na bukairira gitumbu arwire ibo aletero cia thibwa nthiguru yetu na burauga kuma kaleba Mwangangongu kuma ngongu ginyanga lebatura nukumaka bo gwa Kenya yonde butauga mulima ibwa kana ala bokwenda nanga yalo kuma kabesi nonto bukona bwimbere au please na bukalika na balaba tekumenya bukabeta bukabera njuni aja na arua twarie butuire bila butigeria byo nonto kinya muntu akanywa roje aina nyonta kago maeria buruo butiga bato gomeria bo jukibyo nde bila to inabyo tubonenkere na nkoro safi ninkuguri muchemano jojo joiti mau musungu aende Uingereza Mwafrika apate uhuru mau muchungu ete oraya mtu mwiru ajukie chiathi ilio lietwa mau ni ule amina go na the original no tundo ekiambia ndeku nankana nde otontontomba kwereza bokinyamu hicho nte kuthoma gauku impande kitaja kuma Kenyatta na Oginga ithe Raila ai vice president egitare kai alalega alaunda kiama Kenyatta alatarongi baleta itambere
na ndĩ history ya kumenya nene bonthe uria bakara na uria batonyaga na uria baumaga ingai ubwendete kenda buigwa jau kana buona ndingori je wone mama kamiukia kamwira ata ku mama tugwite kwaria ukamukia gwate gakurukiro ja maingi ndenda ubwira ingwiritwe muno ni untu nkuona Murungu na bwikiteo naro bwikai kankuruki bukona kamantu amaingi na burona gageni ya baba buro bakaribicaga na bwabera bakana ali bameru baiku bukabaike nyambene bakona baikia ntonyere bakarionga bakengwa meru taingataga mugeni era gwalala mugeni uria ukumenya wakora umite tutekaga geni tutiji tondu gikui ibathatu tu Mukiambu Murang'a na Munyeri ibo wetawe kou na ngwangika batambite Nyandarua Kirinyaga kabatambite aiko bongo ibathatu Kiambu Murang'a na Nyeri nibo bachiere giko kiu Kenya yonthe nio originally na nandi batue tuli sehemu yenu kishungu kira ntathoma muno party of paso ndongoveria nikugatea tuli amwe tuli bamwe aha ngothonga mirwa ishungu nontu ninteta skuru ndari maumau nintone time ya kuthoma ibwega sana ntikwenda kwaria nkuruki ndienda ubutharima abwi barantu banteto babwa ntu bamindia ntu bamindia muntu akinya kethirwa ro mindia akona ngina ate na nguo ate mulinga mbicha ate ringa ngina mbicha aikethono kinya katha no mindia kata gidia mindia kamera ndenge manto yabo kona gaja te bangi bwega bukaja ringa bugera ruone bukiuga news bukwejana sieja kwethirire te news imbandi news cia gutuma matikitiko jeja na aibu nthiguru yetu manto jaja orone jagita igamba Nairobi igamba rira Miru rira gitero iroho ni ndu antu keiveri bakagwa bakabire mwekuru meaning yewe getaurwa iwagi ndoni kwerwa Miru kwaga ndoni yeta kuthithia iveri bya kwekethe kuru Miru tithitha yau igamba ria tewa na ground yeu yonka kwirwa Miru ibagire ndoni kubirai na imporo tuo kugwiria ntu menya mpero no sarakasi mporo no sarakasi muntu wa sarakasi ya urizi kama Sonko type ya Sonko alikuwa analala barabarani anatoa nguo anapatia watu pesa mtu wa sarakasi si kiongozi na ndiye alitolewa Nairobi akaambiwa wewe ufai kuwa gavana itaki sarakasi sirenda utawala bo umete ovichi na Miru batwe tote kwenda tongeria basarakasi turenda linda wa mathithio na ofisa gutaleria biria kuga bigeta kuthithwa twegwita kuthithia ofisa ateta mutawala ateta kuthithia kabangaga akanengera antu bange beta kuthithia na kinya ugwe wenjeku tigwo ruga tigwo yegera nyomba tigwo urangu no gaite ngugi utumba kwa igwo ka urangu kwa igwo ka thithia utumba ko kagwa antu bo ungetigira ndwari au
Mbuge karibu sana ndugu zetu, karibuni kwenu. Mkitaka kulala hakuna kufukuzwa na hakuna kulala hoteli, mulale kwa watu, maana tuna manyumba zingine, tuna room ya wageni, si lazima upelekwe hoteli. Sawa? Ngai abutharime mwene giti wa mucemanio amwe na akuru na ekuru. Makofi, 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 makofi. Asante sana. Hiyo ni mzee wa mawaidha Bwana Cyrus Giteje. Sasa kabla tupatie wageni, tutafanya introduction. Tuko na bishop, tuko na viongozi watatusalimia. Karibuni. Bwega sana ageni betu nontu wakona kanya bukomba kweja guturiongira ntukuja narua na gutwa mawaidha muno yakoni maumau na ibwega antu betu barabumete kona cionthe cemiru nikenda tumba kwithwa tuli amwe betwa William Muriuki na ndiaja ndi umwe atongeria baraba banganaitie mantu jaja na kinya nkiretaga nkethi kia Mrs. Kabira cio maingi nonto na ntumire na mbira mbije ndi present imukuru rajiru otuku Mr. Kabira na kalite atikiwa bwega indi na ndi watu ikarukiriru rwa kwinyirwa muno na ndi daktari beterete jo muturiti na ndi ambira imbije mburetere nkethi indi akona kanya daktari athirania daktari akona kanya thirwa ara mona bautwi nonto no mwo bare atujukitie murigo rwa kuona ura gubatirwo gukara na ni mama uria ututongeretie ibuije ai mwali ari mwali wa Ntwangaine na ndira batonyere mwitone ndira bampeja rugono bari mwitone na mutano baba na no rugabia kuria gikairia antu ba maumau nao kwou ai rugono runene mono na no mwo tutongeretie indikate mukuru no chindirwe muno na ndigeterete daktari athiria akethirwa ara mona bautwi na nkwenda kubwira tuli amwe na itukubangania mantu bwega na mwathani ageta na mbere tumbanagira bwega. Wina kanisa Methodist amnitani bishop of area Meru na Kenya Uganda. Ipega sana bishop. Mama Odhai. Bwana asifiwe. Amen. Na nimetoa pastor Steven Kaberia. Mbonoki merete mwathani na mbeta utero ncheru. Kinyani ni mutongerio Meru. Ndaini betro kiamena giki ni kigorwe. Ni yo ambule mantu mama onte kwera. Ndachero 1957. Ndende byambu bakurikana bendere gite ndale amaka mugwanja. Ndo nantu bakina na weta wake mon kirime neguru na ndi batu yite ature anaba mama kenda twigura mama ya karakari na ndo turi generation yakuruka iwenge kenda tumenya exactly ni ata mama ya karakari ata wa karakari kuna link bwega muno baba beto na mama mi bara bayite ikarona geke kenda bakambo twira mantu yaria yareo ngikara ifage ni beto kiba karibuni hapa Meru, muko salama, hakuna shinda, tuli amwe na botu tethie mono kenda putumbo tethia ekuru baba barwirire na akuru barwirire ochiathi bwa Kenya tonto tukinge namba 1 gikiyo chiathi na there iri antu mugongo itana mbere. Bwana asifiwe. Kutukana watu inya babwe umebrabo na bubu transfer na transfer bara bangi banyumeto kenda generation yake ya mwakere koroke ya urake historia Kenya ya ambererie mwakere kinyete mungu abarime na butuge na bukana thiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Marieto mbeta wa Mwangi Julius kurukia jonde ngaina menyerete bwega anku karibu kwa wageni wetu kutoka mbali pole kwa safari muwe mko nyumbani anku waibwega ni ndo baba kinyete. In fact intiari opposite ya ula mwenzangu alia bwambona nyani ndi mwana munyi kidogo ndetaka nkuli mono indi mbigagwa kukethwa ati antu bau mantu jatu titwa ndunie neji kira gitumite antu babeje nyabwe nkora je ka bye inji yetu ne nyabwe bagwati ne akuru bau bale nabo namu na ngwetekia
ikibainainĩtie na rĩ kĩabainainia kĩabonia bekinya gũkũ mwanka bone na tamanto jetu jagagĩtata jakara ja maumau. In fact kwe baba inge mũno bakuĩte patea jana mbumĩte bũrĩ east twĩna akũrũ katha nkũrũkie 10 bakuĩte ende ba maumau kankwĩra ofisi ye jana andũ today. Please ikieni ujumbe bwetu nara tatu batekeje kuthira jora bwana Kitije atwire. Thank you very much. Maumau thai muwe nyumbe njiro muwe enjeri kioto uwe ni turoivanwa turwendana tukaria mwambo yumwe antiri twakinye kinya rimwe ya njuu. Bwana Yesu asifiwe. Biyo tumambaria ou tikandari mu maumau kari maumau ya uma wandari muthumone na ndacoka ndaritanwa nura wari maumaune ankuria na choka antia maumaune maumau ye nkumania ne okuraja na nkuritangwe maumau ndi secretary gitarira ja twendetie marieto ya antu baba ingi Nairobi tugatuma maamba nara Uingereza twitongera chwani ikundi kiwitwa tenda mloya twachoka twatuma maamba ya ukinya tukethwa tukulukiri ni mwana wetu wa Mirui bakiria na Muthoni Gichogi and Njiro and Pocket baraba enda chia maamba na Uingereza twachoka bathama Nairobi nyumbera bari ba ita nyumbe witwa Mugotio Parkland number 29 ina ndaenderie certificate ya baba rirakwire nontu ari umwe wa nditini baraba ojitwe na maamba yo yambo yitarira ya noti mantu tuona mauma we kuria kiani ne yitarira ye kisafa ituloi babwe bara mwathani Murungu ariria nandi arieni na thirikari yetu irikane akuru baba mauma bakathira nontu bamwe kaba uturwa nyumba. Bwana asifiwe. Na ndi nama antu baraba tutongeretie thainde ne ya ndiguru ya Kenya kuringana na ora batwirire turi mathikone ya Mukami wa Kimathi ntukwira twari mathikone yawe ibatwikire ahandi na baraua bakari kana akuru na ekuru ba maumau kou kuringana na rwari rwa batwirire batu turiana ba maumau itwaibirwe twawirwa na twamenya kinya batu tukarikanwa. Kwa hivyo ninashukuru Mungu no ntoke ya kuona matu umenya kwina mbura yetheti atia ya kuona matu umenya kwina mbura kwa uitweregirite na Biblia retwira twira chwerigirone. Bwana asifiwe. Mumero akaua yeregirite tio yane kero etethachi atia kwa umbomba chia Murungu antu bangai babwe barabo menya Yesu Kristo na bona burikane twekuluto na tumukulutura twomye kilenju kianine tukirira tukiwa itwa atongere moula enduo teke ento twaruma ito twabwerencha burikane tumukuluto twa maumau nekenda rira tukalombera ndiguru yetu ya Kenya kinya atongeria barabachia baruyo batura bweya na batura batharimitwo ni Murungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uoni kambethiritwo ndi secretary wa maumau egitarira aja na ndachoka ndaukumanda umwe coordinator wa Dedan Kimathi Foundation na ndi hukumake Dedan Kimathi Foundation irio ndonere kananga kala kari metho kabuoka ndona maumau wewe ya Dedan Kimathi kwina wetu endetie. Bwana Yesu asifiwe. Intorete nyumba iwetwa Kenya National Archives ngeka matan document nkaendie kuo na kinya mbecha ira twarita mbecha kithumba chianto twachoka twakarambe nyumba kuntu kuwetwa hoteli wetwa Spices na ala kweta wanda koreti twetongora chui mwe kuru wetwa Virginia Wangoi Wanguo wende mwe na Margaret Kenyatta na jau yonde twathithacia baba inge baratu nabo ani official bearance bagikundi keu na twaritire mbese imbingi utheri na tutamenya mwambiririo yo acio na muthiro yo acio lakini ndeu kuma kwa Dedan Kimathi anto bai na miunda na arako wetwa poster kwe na otwetete kana ote na otwetete. Bwana Yesu asifiwe.
ingo chokeria Murungu nkatho no ntubwa deputy president ntukwenge itware na matayarisho nara kwa Mwariama aina mpango ywa kuya Meru no ntubwa family ya Mwariama na baimunge na turakarande na ba Mwariama na kinya munene wantorera ya bori wetwa Lendikiri Muruithania na baina mpango yo kureta deputy president family ya Mwariama na onto woi bwamenyere bwatomera ndamenya kinya batwe Meru tukwethia atia ukolokera gasagwa ukolokera gachagwa mwana wetu wa Maumau batwe ana ba Maumau ya Meru tukwethia atia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uba maamina bayoyo Mwathani Murungu abutharime twena mukuru wetwa Cyrus Giteye mukiriro munene wa Maumau ura watwira manto ya mainge ndina matugeta kuraya no ntu kwenda kuandika history tuwatanirite family cia Maumau kuma Nkongu mwanga Karibatula. Ngai abutharime na ngai abuthithirie manto ya manene wetu wa heshima nkori antu bara twae na bonja bin bara ntukura twatwire kiatho giki bara batombero kinya twae na apology ya Mr. Giteye Cyrus, twae na apology ya Bishop Muriuki wako hapa, twae na apology apostle, twae na apology ya Giteye Bishop na huyo mama binti Angaine ambaye anangojea madaktari huko nyumbani anakuja. Na tulikuwa na apology ya pastor na Majau wao wote au kuweza kupika huko barabara na ibokire batwara bonja bini ntukwira kiatho kige atuja ibokire okira batwara abo orumwe owo tumika theru. Yes, bangi batakinya wengine hawajafika. Hawa wase tulikuwa nao siku hiyo Njabini wakati tulikuwa ntukwira twaraia manto ya kiatho giki kenda gikombo kamirika itwae na kuruba nao na twara tukaya kuriongorwa Meru na itukuibwa gano ntu basiejanire barara nao na twarirwa na narwa twina apostle aja augire bakeja Meru na ndi tukamwana kanya no ntu itumweterete kwa ari na ngam nikenda atwira na atwitite kalindi guru wateni rwitukirie munene rimwe jari ya thatu. Asante. Mugeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yangu imefika hapa mugeni. Ningetaka rafiki yangu hapa awasalimie, tuambie jina yake alafu nitaongea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua tu mkono nisalamie. Amen. Majina yangu naitwa Pastor Don Waswa. Tunafanya pamoja na Apostle Ndura wa Ruingi nikiwa mchungaji pale Nairobi, na tunawapenda sana. Tulijaribu kufika, gari imeharibikia pale Nkubu, lakini Bwana ametusaidia. Mbarikiwe sana. Asante sana. Asante sana bana. Ni chairman na chairman original na Bishop. God bless you. Baba habari mzuri sana. Mungu wetu ababariki akina mama. Geitheka ithini wale tore ya Yesu Kristo. Amen. Twaliege kuyoka na twaliege thwairi. Twaliege kuyo tondu ithuĩ twĩ ciana ciake, ithuĩ twĩ Maumau na ciana cia Maumau. Nĩguo njĩtagwo Ndũra. Ndũra nĩ wa Waruinge, na Waruinge nĩo marĩ na Kĩmathi Gĩthaka mena Mbaimunge etagwo General Waruinge. Mwanyita rĩu etagwo General Waruinge, nĩo marĩ mwena ũrĩa wa nakũrĩa Kiambu, Banana kwambata ũguo nginya Ikino na nginya kwambata nginya Nyeri. Nĩngenete mũno nĩ gũka gũkũ, twarĩ na athuri aya kũrĩa Njabi-inĩ gwa Kĩmathi na tũkĩrĩkanĩra nĩ kwenda gũka gũkũ Meru tũcemanie
na ciĩtagwo itoi, ciĩtagwo itoi, mwĩtagwo itoi, kũmenwo. Nakĩo kĩndũ kĩrĩa kĩmenagwo nĩgetha mbembe mere yambaga kũmenwo ĩgathikwo. Nĩwanyita, nĩgetha mere yambaga kũmenwo, nĩgetha mboco mere yambaga kũmenwo ĩgathikwo na gũkũ na ĩgatigwo ĩbuthe, no ĩkarega kũbutha ĩkamera. Mwathani agocwo. Nĩ ndakena mũno nĩ gũkinya Meru. Ndokĩte Meru rĩmwe tene mũno kwa mũndũ wetagwo Mũtua Kairanya. Twokĩte tene biũ, ndarĩ kamwana kanini, na hingo ĩyo ndakoragwo ngĩcaria makinya ma guka, ndendaga kũmenya nĩkĩ gĩatũmire atĩrĩrĩ, nĩ mwarũire mbara na mũgĩcinda, no gĩkombe ndĩkĩonaga na arĩa marĩ arori mathire na macambiki. Gwathire atĩa? Nĩkĩ gĩekĩkire atĩ gĩkombe gĩkoragwo na macambiki, inyuĩ mũgĩtuĩka macambiki? Na nĩnyuĩ mwarĩ gĩthaka, nĩnyuĩ mwarũire, nĩnyuĩ mwekire maũndũ macio mothe. Ngĩgĩa na kĩndũ kĩmwe, Ngai akĩnjarĩria na mũgambo. Ngai andutire kũrĩa mũciĩ gwitũ, akĩndehe nginya kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga, akĩndwara kĩrĩma-inĩ kũu thĩiniĩ, na akĩnyonia ithandũkũ rĩa Mwathani harĩa rĩrĩ. Na akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ũgacoka ũthiĩ kũrĩ baba wanyu, ũmere nĩ mandakaririe. Ndĩrĩ mwaigua? Ũgacoka ũthiĩ kũrĩ baba wanyu, ũmere nĩ mekire atĩa? Tondũ nĩ mahenirie. Maugire atĩrĩrĩ, tũngĩkahotana nĩwe wahotana, tũngĩkahotwo no tũngĩkahotana rĩ, nĩ tũgoka gũgũcokeria ngatho. Nĩmwathire gũcokia ngatho? Mũtiathire gũcokia ngatho. Mwanjire kuga tulinyakua. Uhuru hii tulinyakua. Mulinyakua wapi? Nũ wamũhotanĩire? Nĩ Ngai. Tondũ nĩ mwamwĩrire mbarĩ ĩno ti itũ nĩ yaku. Tũngĩkahotana nĩwe wahotana, tũngĩkahotwo nĩwe wahotwo. No twahotana nĩ tũgacoka tũgũcokerie ngatho na tũgwakĩre kĩgongona. Ngai akĩnjĩra nĩ mwamũhenirie. Nĩguo kana tiguo? Rĩu ndĩrenda tũu tũkĩrutanaga mahĩtia. Nĩ mwahenirie Ngai kana mũtiamũhenirie? Mũgĩcoka mũkiuma hau gũkũ Meru he handũ anyonirie, he handũ hagĩrĩirwo gwakwo kĩgongona, ndiũĩ nĩ ha. He handũ Meru, ndiũĩ kana nĩ mũĩ. He handũ hagĩrĩirwo gwakwo kĩgongona, na nĩ Ngai wamwarĩirie inyuĩ andũ a mau harĩa mũgwaka mũkũmwakĩra kĩgongona. Nĩ mwakire kĩgongona? Mũtiakire kĩgongona. Rĩu ciana nake Ngai arĩ igũrũ akĩrakara, agĩikũrũkia marakara make kũrĩ inyuĩ, nĩkĩo gĩkombe gĩtũrĩte kũ? Gĩtũrĩte na macambiki. Na nĩkĩo mũtũrĩte mũnyũrũrĩtio, mũmenetwo, mũtheraũrĩtwo, na mabũrũri marĩa mangĩ kũrĩa thiĩte nyonete andũ arĩa marũagĩra mabũrũri mao ta Ngeretha rĩ, na kũrĩa kũngĩ rĩ, mahetwo gĩtĩo, metagwo regiment, thigari cia regiment, cihetwo gĩtĩo na cikendwo mũno. No thigari cia gũkũ rĩ, mũthigari ta ũyũ rĩ, ahĩtũkagwo nake na gũkũ agathinĩkanio akagũithio thĩ. Mwathani agocwo. Arĩ Magarica Road. Nginya ũmũthĩ ũyũ rĩ, ndũrĩ na mũgũnda na warũagĩra mũgũnda. Nginya ũmũthĩ ũyũ rĩ, mwana waku rĩ, nĩwe cũkũra, mwana wa ngati nĩwe ũrarĩa wega. Nĩkĩ? Tondũ Ngai nĩeherire tondũ wa kũmũhenia. Mwathani agocwo. Ngai nĩeherire tondũ wa kĩ? Na mũtiahĩti inyuĩ mwahenanirie. Nĩ andũ arĩa mwaingĩrire harĩa mbere mũgĩciria nĩ ciana cianyu thomu, mũgĩthiĩ cigĩthi cikĩrĩanĩra na mũthũngũ, cikĩgarũrwo, makĩmũtunya indo cianyu. Ngai arauga nĩ ekũmũrathima. Na mũtige gũtinda mũgĩtia mĩgũnda, mũtige gũtinda mũgĩtia mbeca, mũtige mũkiuga atĩ mũthũngũ amũrĩhe. Nĩkĩ mũthũngũ enakĩo kĩanyu gĩa kũmũrĩha? Nĩkĩ angĩkũrĩha? No arĩhe thakame ĩrĩa yaitĩkire? No arĩhe kũrĩa waikarire gĩthaka? No ũrĩhwo kũrĩa waurĩrwo nĩ mbura? He mũndũ ũngĩhota gũkũrĩha? Thakame ĩrĩa yaitĩkire he mũndũ ũngĩhota kũrĩha? Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũrĩha. No tũngĩcoka twĩke kĩgongona, tũrute igongona rĩrĩa mwarutaga mũrĩ gĩthaka, mũkoya moko na igũrũ, mũgathathaia Ngai, mũkauga mbũri thai, ng'ombe thai, ciana thai, mahiũ thai, matũra maitũ thai.
mbura ĩkaura igongona rĩu mũcoke inyuĩ thuri othe athuri a matura nguru mũthiĩ mũrute igongona Ngai nĩ ekũmwĩtĩria indo cianyu. Ngai akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndaragia na inyuĩ na redio, ndaragia na inyuĩ na ngathĩti, aragia na inyuĩ na kĩ? Na kĩgongona. Mwathi harĩa mũtĩ-inĩ mũgathi mũkamwĩta mũkamũthathaia maumaga hau na mbura. Atĩ mwahũrire mũthũngũ na karũhiũ, mũthũngũ ena bunduki. Akĩnjĩra ti karũhiũ karũaga, nĩwe warũaga. Mwamwĩtaga akamũrũĩrĩra, mwamwĩtaga makahũrana mbara cianyu, mwamwĩtaga ageka maũndũ manyu, mwamwĩtaga agakinya. Ngai ũcio ngũciara kanjĩra ta thiũmoria atĩrĩrĩ ndathire kũ? Ngai ũcio athire kũ? Ngai ũrĩa wetaga gokarĩ athire kũ? Ũmũthĩ ũyũ mũthũngũ nĩ arokire, ndinona ũyũ nĩ ciamani wa mau nĩguo. Kingi oka nĩ ũrathire? Ũragĩrĩire gũthiĩ nĩkĩ? Mũrauga atĩ Kingi oke atũnengere mbeca citũ, Kingi oke atũnengere mbeca citũ. Nĩ mũrathire kũmwĩtia? Aracokire harĩa amũnereire wĩyathi Uhuru Garden, na niho hena kĩrathimo kĩanyu. Arathi arakia mwaki wa gwatha andũ. Nĩmũronire agĩakia mwaki? Arakia mwaki na mahũa me mbere. Arakia mwaki wa gũthiĩ na mbere na wa gũcoka gũkũ, na nĩ aracokire rĩu. Mwathani agocwo. Ngai arauga mũmũcokerere, nĩ eharĩirie kũmũcokerera. Athuri mũthiĩ harĩa mwathiaga, mwĩte ndungata cia Ngai ta ici, ndungata cia Ngai ta ici, mũthiĩ harĩa mwathiaga mũkamwĩta nĩ amũiguaga. He handũ mworirwo mwake kĩgongona, mũthiĩ ho mwake kĩgongona, bũrũri ũyũ nĩ ũkũrũgama rĩngĩ. Aranjĩra ta rorai ciana cianyu, anake na airĩtu, anake na anake nĩ marakomania. Nĩguo Meru nĩkuo gũtongoretie rĩu. Anake na anake gũkomania, airĩtu na airĩtu gũkomania, maretwo gay na maretwo lesbian. Mwathani witũ agocwo. Kũrĩa kwĩna rũmena na tũkanyũrũrio na tũkerwo maũndũ moru nĩ kũndũ kũrĩkũ? Nĩ kũ nyũmba metagwo Gema, Gĩkũyũ, Embu na Meru. Ngai witũ ti wa kũhũrana na kĩboko. Ngai witũ ti wa gũnyũrũrio. Ngai witũ twathiaga tũketa tũkoya moko na igũrũ tũkamwĩta na nĩ atũiguaga. Ũmũthĩ Ngai witũ athiĩte kũ? Ndĩrathire Kiambu, ndĩrakora makĩheo irio for the first time. Ndĩrathire Murang'a, ndĩrakora makĩheo irio for the first time. Na andũ aya nĩo maheanaga irio. Meru tha icio athi gwĩ kũndũ gũthi na gũkũ nĩ maraheo irio. Andũ nĩ inyuĩ mũraheaga nginya nyamũ cia gĩthaka irio. Kũrathiire atĩa? Kĩgongona rĩ gĩathire kũ? Kĩgongona nĩkĩo gĩkaga atĩa? Gĩteithagia andũ. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maimio kombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona kĩanyu rĩ, mũndũ wa Ngai, gĩathire kũ? Kĩgongona gĩkĩ twambararagia rĩ, andũ Ngai akaharũrũka rĩ, twambararagia mbura ĩkaura rĩ, twambararagia ũthamaki ũgoka rĩ, gĩathire kũ? Mwekire atĩa na kĩgongona kĩanyu? Mwatũkanire nĩkĩ gũkĩgĩa kwĩna Mũmeru, gũkĩgĩa kwĩna Mũembu, gũkĩgĩa kwĩna Mũgĩkũyũ rĩu? Mũgĩcoka mũkĩgana mũkĩrwo kwĩna Mũtharaka, na mũkĩrwo kwĩna Mũmbere, mũgĩcoka mũkĩrwo mwĩna kĩ? Mũtigania, mũkĩgayanio. Mwagayanirio nĩkĩ? Nĩkĩ kĩa mũharaganirie? Mwariganĩirwo nĩ Ngai wanyu nĩkĩ? Ciana cianyu itirĩ na mĩtugo, ithuĩ tũrahĩtũka barabara tũkamũringa na ngundi ũguo mũkagwa thĩ. Tũirĩtu twanyu tũcũkũrũ twanyu tũrakora baba ta ũyũ akamũhenereria, magathi nake rumu magakoma nake. Mami ta ũyũ aroya kamwana kanini magathiĩ nake akamũgwatia mĩgiro. Gwathire atĩa bũrũri witũ ũkĩgĩa njaga? Nĩ thahu. Ngai arauga mũthahũre rũrĩrĩ rwanyu, Gĩkũyũ, Embu na Meru. Mwambe mũtigane na ũthamaki ũyũ mũrateng'erania naguo. Mwambe gũtiga kwĩĩta mau. Mwambe mũthahũre bũrũri. Mwathahũra bũrũri Ngai nĩ ekũmũnengera gĩkombe kĩanyu. Aranjĩrire gũtirĩ kũndũ gĩthiĩte.
Migunda ni yathire na Mungeretha. Mungeretha yakuire migunda. Yathire na ngati. Mungeretha ndathire na mugunda. Mugunda wi guku no wathire na ki? Ngati. Na ngati. Mbeca cianyu ri muthungu ni acokirie ciathire na ngati. Kana muthungu ndararihanire mbeca. Akahengeri matiraheirwo mbeca. Ni mwagairwo. Murakiuga muthungu ena mbeca ciao. Mukuru wa Girokombo njamba cia itai kiruhira wiathi na gigathone na wiguano wa Gikuyu na Miru mwene Nyaga twakuhoya ni twakuhoya wendani na gitio na tha nyingi nie arume kwa arume na atumia kwa atumia ri mugacoka mugie na maciaro maumite ku kamutarona ni kuhuka turahuka. Cokai kigongona-inĩ muthi murute igongona athuri munyitane ni nyumui ni mwe uria mwekaga mucoke kigongona-inĩ mwite mabishofu aguku mapasta aguku munyitanire mwite Ngai muthie kigongona mwite Ngai na Ngai ni ekugaruruka ni ehariirie kugaruruka ni ehariirie gucokia gitio kia ruriri ni ehariirie gucokia tha ciake ni ehariirie kwaraniria na inyue ni ehariirie mucoke haria Baranginyo na Ngai ni ekumuigua na ni ehariirie kumuigua na gutikage na mutigetie mbeca aranjire mutigetie mbeca na kanua mutigetie mbeca na mawakiri mutigetie mbeca na thirikari mbeca ena cio mwacoka kigongona-inĩ ni ekumwitiria niwe mwene mbeca ti mawakiri ene mbeca mwetirie mwetirie ri muratumire amuite marathi maretia maragaya na mbeca icio na agitwa kahengeri muoyo maragayana mbeca ndathire gukinyira cia guka ngiro guka general wa Ruingi ati ndari githaka gikinyira cia maito Njeri uria wanjiarire ari jera miaka 7 ni undu wa kunyitwo na micinga ngiro ndari githaka gikirie baba nake mwana wa Ruingi agina ni ngiro ndari githaka gikirigwo ni amari githaka hakoroti acio ri ni amakiri githaka mukami wake mathiri ndari githaka kimathiri ndari githaka mutu akairanya ri ndari githaka ni amari githaka kiu niko gitagwo kunyururi kuu niko gwitagwo kunyururio na gutunyuka rathimo giaku mahomu gadi nio mari ki githaka na Biblia rauga atiriri ati niko muconorithia nga muconorithia ni undu wa ikunywe kundirika ngarekereria thu cimukirire ngarekereria andu mamunyururie na mamumene nginyagia riria mukanjokerera kana tiguo Biblia rauga andu a Ngai ati ni ngarekereria munyararo na mumenu na muono ta mutari kiene nginyagia riria mukanjokerera. Athuri muthi muikare thi mucokanirire hamwe mumenye uria mugwita Ngai mumenye igongona riria mukuruta mwite Ngai muturie maru mwire muhere na bururi witu ni ugucoka thayo bururi witu ni tugucokerio maundu mothe na kirathimo bururi witu ndukuniano kwa ngoma muthungu cio uretwo kingi arokire kurehe gucokia kigongona kiria kiao gia Freemason nigetha ciana citu ciendio cirutwo magongona andu riu marahoya ngoma wathi guku Meru ni ukora ukero ucio ni wako kwa ngoma ucio ni wako ngoma ukaigwa kanitha kanini mwana ni adio mwatumia ni akua ukaigwa ni gurathie nginya riu ni gutwikete atiriri ati ngoma no ina hinya gukira Ngai niki tondu turi anyarare na tukenyarara Ngai witu ni twamuigire handu gakabatine na tukimuhingira tukiuma ku baba na mami baba na maitu ni muranjigua ni njui mutikunyenda ni njui ni mukumena no mena itu no ni ngumwira ma to ni njui ndaria ma ni mukundathima
nĩ njũĩ ndaria mandaria Ngai na ndauga ũrĩa Ngai andũmĩte kũrĩ inyuĩ. Garũrũkĩrai Ngai nake nĩ ekũmũgarũrũ. Nĩ mwaigua ndeto ĩyo? Na nĩkĩ gĩatũma mũndakarĩre? Nĩ mũrathikĩrĩria atĩ thakame ĩrĩa yaitirwo, thakame ĩrĩkũ ĩrĩa yaitirwo, inyuĩ mũrĩ Meru na mũrĩ Gĩkũyũ na mũrĩ Embu, thakame yothe yanaitĩka nĩ yahorohagio. Nĩguo kana tiguo? Thakame yothe yanaitĩka nĩ ekaga atĩa? Nĩ yahorohagio. Kũhorohio nĩ kuuga atĩ na Kĩmĩrũ? Ndĩkanarĩe ciana. Mwaita thakame ĩrĩa mwaitire rĩ, nĩ mwahorohirie thakame ĩyo? Thakame ĩrĩa moko-inĩ mau, thakame-inĩ ĩrĩa moko-inĩ mau, ĩrĩa moko-inĩ manyu. Nĩkĩo mũtangĩhota gũthiĩ mbere ya Ngai, tondũ thakame ĩrĩa moko-inĩ manyu. Ngati nĩ ciokire cigĩkoma na atumia anyu, cikĩnyũrũria atumia anyu, na inyuĩ mũgĩthiĩ gĩthaka, mũkĩoya mbũri, mũgĩthĩnja, mũkĩruma ngati. Kana mũtiarumire ngati? Mũkĩmaruma nginya njiaro ciao na andũ ao. Nĩguo ciana cianyu cihikĩte kwao mũthĩ ũyũ, ciathi ciathoma rĩ, na ciarĩkia gĩthomo rĩ, ciatuĩka ndagĩtarĩ rĩ, na ciatuĩka arimũ rĩ, marahikania ao kwao. Ngati ĩrĩa warumire nĩ mwana waku nĩoka gwaku. Mũndũ ũrĩa warumire, mũgũcoka mũciare mwana wĩna kĩ? Nĩ amerite mĩgambo itũ ĩrĩa twaririe nĩyo ĩratũrĩa. Tondũ mũthuri ũyũ nĩ mau niĩ ndĩ ngati. Nĩ aciara mwana mathiĩ Amerika, na ni wakwa Amerika, na niĩ ndĩ ngati. Mathiĩ macamania kũu mahikania. Mũthuri ũyũ nĩ eruma kana nderumĩte? Yes. Nĩ kĩrumi gĩratũrĩa. Mathĩna macio nĩmo maratũrĩa, nĩmo matũnyarirĩte. Na tũngĩhota kũgarũrũka twĩte Ngai, tũhorohie thakame ĩyo, na ciugo icio twaririe cia mau cia kũruma, ciugo icio tuohire tĩri, nĩ twamerire atĩrĩrĩ, mangĩrothũrwo nĩ kĩ? Nĩ tĩri. Tĩri ũcio wanyitire nĩ wa mũngati ũcio agĩcoka akĩoya rĩ, tĩri ũcio rĩ, wĩna kĩrumi rĩ, nĩkuo mũrũguo agũrĩte mũgũnda. Kana tiguo? Nĩkuo mũrũguo agũrĩte kĩ? Nĩkuo mwarĩguo ahikire. Acio mathũrĩtwo nĩ tĩri. Mwarĩguo nĩ agatherema? Mwarĩguo nĩ akagĩa kĩndũ? Gũtirĩ kĩndũ angĩgĩa. Tondũ we nĩ waririe mangĩrothũrwo nĩ kĩ? Na mwarĩ waku nĩ athi nĩ atukana nao. Ũkaigua mwarĩ waku nĩwe wa mbere kũrwara cancer mũciĩ ũcio, na gũtirĩ kwarorwo cancer. Ũkaigua mwarĩ waku nĩwe wa mbere kũrwara mũrimũ wa cukari, gũtirĩ gwakorwo na cukari. Tondũ we nĩ warumire kĩ? Mĩrimũ ĩyo yothe ĩrĩhagwo nĩ kĩ? Nĩ tĩri. Mwathani agocwo. Mĩrimũ ya cancer, mĩrimũ ya cukari, mĩrimũ ya pressure, mĩrimũ ĩno yothe ĩrehetwo nĩ tĩri. Tondũ tĩri nĩguo tũrĩaga. Tĩri nĩguo we. We wĩ kĩ? Nguo ĩyo yaku nĩ kĩ? Nyũmba ĩrĩa ũikaraga? Mũtumia waku? Mũthuri waku? Mwana waku? Ũngĩkiuga ũngĩrothũrwo nĩ, tondũ nogire tĩri, angĩrothũrwo nĩ tĩri rĩ, ciana ciaku ciathiĩ kũu rĩ, nĩ ikatherema? No urumanĩte? No urumanĩte? Na rĩu haha tũrauga atĩ ngati nĩ ciakire, ngati nĩ ciathire. No mũru haha. Twarũire na kĩgongona. Kĩgongona kĩu mwatwarire kũ? Tondũ nĩ kĩgongona kĩahotanire. Ti hinya wa andũ makaraũka na ũcamba wao kahotana. Nĩ kĩgongona kĩa Ngai kĩahotanire. Mũkĩambararia moko na igũrũ. Ndoya moko merĩ na igũrũ. Mũkĩambararia moko na igũrũ. Mũkiuga mbũri thai. Mũkiuga mahiũ thai. Mũkiuga tĩri thai. Mũkiuga bũrũri thai. Ngai nake akiuria mbura. Ngai ũcio rĩ, athire kũ? Ngai ũcio athire kũ baba? We nĩ ũĩ harĩa muonirio ha gwaka kĩgongona? Nĩ ũĩ? Yes.
Muthurio ni oi. No mutire mweka uguo. Nikyo mugitumite muriro, nikyo ru muratunyirwo. Miraya yanyu ni muratunyirwo yothe. Mugutunywo ru ni buroti muratunywo. Ni matuka ru muratunywo. Ciana cianyu ri cigaka ku. Baba. Mugacukuru gaku gagaka ku. Magatuika ngombo cia andu acio. Magatuika ki? Ngombo cia andu acio. Wakirugagira wiyathi wake. Twawuroga wiyathi nigetha twiyathe na ciana citu ciyathe na ciana cia ciana citu ciyathe. Riu ri ni mwaneana nginya karia muratigitie ni kaneano ni gathie mwatigwo ku. Rucio rwanyu ruhiana atia? Pastor, what is your tomorrow? Rucio rwanyu ruhiana atia? Ukanyitwo no, ukacokio guku no. We witagwo Cyrus ri, ugacokio guku no. Tondu mwana waku ndekuhota guciara. Niki tondu ndari na handu, ndari na wira. Araciara turaciara twana tuigana? Kana kamwe? Na aria angi ni marega. Ni marega fiu. Anake matiragurana. Tondu matirenda responsibility. Airetu matirahika tondu marori atiriri. Arume ni aya. Tiga bandurite uguo. Aka maha gatengera na gukorogoro. Tondu aruguru ni maramahe gitio, ni maramateithia. Aruguru ni maramonia wendo. Ndirathire Murang'a, ndirakora Murang'a kwina kirabu kia muguthaka mubira. Mwathani agocwo. Kwina football team secondary niwe tongoretie tha ici Kenya ngima ya Murang'a handu he gwitwo Mathioya. Niwe tongoretie. No ndirenda kumenyera rigwete Kagikuyu kiathakire mubira atia. Kirahota nginya Njaruo na Githii. Ndiratwiria ndirakora kana karora kana gaka. Aka kahiana Munjaruo. Ha kahiana Mugithii. Kauga rathaka. Gaka kahiana Mubaruhia. Ndathi gutwiria ri. Atumia ituri. Anake mathire kunywa njohi. Ni murathikiriria. Anake mathire makinywa njohi makiremo ni wira. Na watu acio kuma ruguru ri nio mararuta wira kuu kwa kahua na kwa macani. Magitigirwo atumia aitu nio maciarite ciana icio. Nio maciarite ciana iriku. Riu takinjire miaka 10 iroka ri tondu ni waciara Kamugithii Kamugikuyu ri macoke Kamugikuyu gacoke gagacamania Kamugithii ri na Kamurubaria kumbabaia ri miaka 10 iroka ri ni gugakorwo na Mumeru, ni gugakorwo na Mugikuyu. Miaka 10 iroka tondu ni murendirie buroti cianyu gukumiru ciothe murenderia andu acio ri nio mena matuka riu ri nio mena supermarket ri nio mena biashara guku ciothe iria nene ni muracineanire ri ciana cianyu cikaruta wira uriku na cikaruta ku. Mukaruta wira uriku na ciana cianyu ni ciarega gukoya atia guciara mwanake waku ni atuika wa gukomona guku thutha wacoka gwathie atia. Niki twikite Ngai niguo ndiroria athuri niki twikite Ngai nginya agatwekereria u. Niki twikite Ngai nigetha kariganirwo ni ithue ati muruguo pastor we pastor your son no you ni pastor his son nio marakomero jini tha ici makomanetie muru wa pastor na muru wa pastor mero jini makomanetie nawe kanitha-ini urahuja ninapigana na roho ya usherati, ninapigana na roho ya gay, ninapigana kanitha-ini ni kuraugira na tha icio rauga uguo muruguo na muru wakwa merumu. Mwathani agocwo. Cokererai Ngai. Athuri ni ndaria na athuri muthie muikare thi mucoke haria muranie ciuria icio ndiramuria na mwirane Ngai ni ekumwariria mucoke haria murute igongona mwite Ngai na muthenya ucio muthenya mugeta Ngai nama na kihoto mbura no ikaura na Ngai ni akamuigwa ri matu-ini oguo tu no gwetereire ti kindu kingi kinene bara ya Mugikuyu na Mwembu na Mumeru ndirwagwo na bunduki
rwago na kigongona. Bara ndirwago na bunduki, rwago na ki? Kuhonokia ciana cianyu ni kigongo? Kugarura bururi wanyu ni kigongo? Gucokia kirathimo kianyu ni kigongo? Ni kigongona. Cokererai Ngai, nake Ngai ni ekumucokerera. Ngai ni amwendete. Arajirire ndimwire Ngai ni amwendete. Nikio amuigite miaka iyo yothe. Muthuri to we na miaka 90 no ni kijana. Muthuri to waigwa na miaka igana? 82. Na rito ongerera nie ndina miaka 50 na tuhakwe kuiganana nake. Mwina kirathimo. Na kirathimo kiu mugicokie. Mucoke hari Ngai. Athuri taya metagwo athuri a matura nguru, athuri mateherahitie. Nwanyita? Athuri mutethahitie, athuri mutathinjite. Muthi murute igongona na mwite Ngai ni egucoka. Na mutigetukanie. Mwite Ngai. Mutongorio mugie na hunjia, mabishofu matethahitie. Tondu ahunjia amwe nao nio magi, nio marehete roho ucio. Ahunjia amwe nio maresibiani, nio marehete roho ucio. Mwire Ngai amuonie no utethahitie na no mwega na no withahitie na maundu macio ni megucenjia. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Amen. Ucio ni mugambo wa kaguka ka waruinge general. Hallelujah. Na nindarikia na ndaigania na murathimo muno. Rambere ngucokeria group eje nkatho muno nkibamithagia rieto maumau riathithirwe Katheri 1940s na ore rithithirie ni muntu wetwa Ruku. Muntu wetwa Ruku na aumite Second World War. Na nikino ntu akathithia ndira baindwene na the kairwa akorwa bwebwirwa irambi okwa kabera. No, in Kenya we under a very democratic government. No nas kiama akorwa kathithia ati nikenda bo chokia kiama ku kenu kiathana abera ntukwira tukathiria ndwa eje kana twachoka Kenya bara tugachoka tukamiro tukathithia. Nikyo giatumire aumau akiuma ndwene akiuma Merine etre Uganda. Weta kuigwa kwi mu Afrika ngi kuringurwa saruti ni muchonko na igirwe muno Kenyans were totally underrated. Itwa meni muno ndo te mu Afrika rende ringurwa saruti ni muchonko. Ruko na chokere bagwatana mathenge bete Ethiopia nonto first mara kwanza iketwe Ethiopia wita ukalia Erasarasio bakweja ibaerwe misaanda na misaada bakwa tembecha peke yake baerwe sira na ngari cha kamato che kwa mwankene jwa Kenya na Ethiopia. Rukuna ali na mbesha agura ng'ombe kiraito migota achoka agura kamera chao kamata mirigo eje mwanka na bari na mathenge bo baire mathenge mirugi urora akwire 2010 aye Ethiopia makro mathenge ne jao to guturiungira na nibita ko bariungira kwao na mathenge barende mbakwe ya bathithia rieto maumau na ndabwirere athithirwe Katheri na choka bona mukuru uroka bathithia muma jwajo kaeja no beta bamona abathithiria muma eto mubea na kumau bambiria kuthithia kunyuithia ntu muma kuma naria akurukira na nyuki
eta Nakuru nontu nambirite ri askari nambirite ukara station icio igiri na chwaga uria konana na askari baria bamwire bunduki kana na mboroboro na njira akiri no kethoro tina mbeca utugakwira ruko nari na mbeca gwicha ine Erasracio na kuma aria na thithirie gikosi kiawe gia kuguramira Somali Kenya igeta Somali na iba amenyane na Woria nikenda ba transform ojoru kwa atwamira akanenkera Woria ba chenchenia mbeca into bigeta Somali o kauyoyo na kau 1950 na nenkere mwana wao wari firstborn amuitha kiri Asomali baba Kenya na inwa akurire ntukwire kanu ya registered mwana ora na chokerwe kinya naru aturi ni muislamu na atwira kinya ntukwire agakua tukamuthika no mwanka akae tuite kwa muskiti ejathi kwa nonto ate kwenda kuthikwa ja kafiri. During the process yeu rea eja athithia momo bembiriria kurita na Nakuru achoka achoka Nairobi bonana na family ya Koinange. Family ya Koinange bari bakuthithia KCA niyo yari group ya organized group ya kunywa mumajwa maumau iri mbere. That was 1950. Bachoka beta na mbere wita bake jana nyuma mwanka 1952 ndirabona nile rukona nile na Njeno China na Njeno China ari still ari veteran kana umita kwa ndwa ya ijire na mu convince na Njeno China etikiria I funded and armed na nare anenkra vijana dhate nikenda eta na bao mwitoni no kenda kuthoma rukono rurwa ura etere mwitoni na ura akarire na andikite kaukuka geto maumau Njeno China rwandikine waruyo itote na kaukuka una aru ate rivalry nyingi no nto bate kwenda uma witochiona ndeta ndene internet ndikona America na ngakona Britain kwa antu bate kwenda uma inama moja umire na kage atomo ndegweta nda dressing group jebo na yaja na antu bajukerie ndeko gweta kauko ikaurire Burundi na rivalry chetu no ntuntike ukana kanya kanene please oro kenda tukaria nkuruki kana tuka register kidogo kemathi ba mundu recruited November 1952 woni beto Geoffrey Kithinji waruko nendari technical officer in NYS in training kwa police 1972 Kwame as a cadet 1984 na kumau ndandikirwe ndio mwa wa technical officers baba gari bakuritana antu na thai woni nthitha irio byakwa bya ng'ombe nkenda iria antu kidogo nonto kathia uri over 78 temantu maingi ukenda ja complication ndenda simple life. Thank you. Mwinge thai mau thai weni ko mangongu mwanga kale batura mwinge torandana na toka yanua woni mbeta wa general Tietorande atawa kitakene
uni ndaria grupu ne Mwariama, inge rengeni ndaria Nditeni, ndaria Lamu, Nditeni twe na chonko tokera wabatwe mwanka ao tore o maruke ne twane ngero wa inya ya utuma mashuti tokea wa mbesa na chika ikachua England kere wasiri wa makoloni yani batoka ulizeni na to watangi tokera ngabana kawa oya waria Nairobi akawa mimi abana shuia nyinyi mwati ni wasiri wa makoloni orori ya England wendu watere ndio kuona batoto chia zeta toranto bakanya tore na account 47 county zato na jare ke ne chocharo yaira bazami inge bale ke zakene inge bale ke zakene toka ina rimbo atere sera toare ke oine wairorana nyuma kana na mbere tekiona moende kana modongo nejiana chiandwairo iranyamarania kundaro ya roro no umenanja rora rwatigara nerwa morata uratwera naga konga mogeka newabana ruona rokeumanjora rogechoka njoraine newawana ruona ngaine monene no tokoimera atere patotore mau ne twathenerwe muno Kikuyu na Embu na Meru kabila ithato cionka nebo baro yaira ntheye ingene twacokera twauga atere Sangorai Muthungu mutie mbare Nyakairo nori mwamare nabuo mutie mbare Nyakairo nori mwamare na atere ndo kuona tore Kenya na tochiathete twinthe ningocokia nkatho nonto ba senate ba Kenya ne baraira komero kwori andwa na ngua bate meomba ne bara meombere ningo bacokeria nkatho nonto bakoite ambara kawera bakaua muntu wa ende babera wa o arachokorania ivo antoa inge ba mero bara tuatweka ndio twana na kangua tere batoto choke viongoa nene kulingana na otoeroa nonto ende ya wone mono kwa ale Bungoma University na baba inge na baba letiana endo inge to akindwa noe nwanto baba chiaga anto baba dirikane no baba otora kinyo orende kinyo etoko na nabo no baba ko itebia mumbi no baba ko itebionde batwe kedene kerume keto wete anabeto batako eta nambere oine ganda werua muno no ntobanto kweya mochamanio yo yonge tware kwa Kimathi anto bataingei na mochamanio iyo na antoba eko na Amero lakini antoba Embu batare kuo yona jomo mochamanio tore hao tiga Mero akeloi potei bani ande na tore neo non toba otaviongwa na bila twaria na bio wone gajio kan bile diau ndare mezanjano ntwananga wa muletia wakangeta grupu ne ya bio ya nyambeni mwingi thai Bwana asifiwe. Mwadhani wetu arokumwa sana iro togomba kwaria
ibwega uri mbitagwa Samuel Ntonjogu na rietwa la kithaka ndetagwa Kamuri. Ndetagwa Kamuri rietwa la kithaka uri kira giatuma mpenda ibwega muno nontu bwa akuru abegite ageni rietwa ni la Mau kankuga rietwa la Mau ndene Kenya. Mheshimiwa ile aere biashara kile antu bamwe la kuringa naro biashara ati itukugura munda tugeta antwana obise karugurwana taonge rugurite obisi nyere ararogotambia ciantu nyingi muno na nerachokera ura ogwo weja ibwega mbere Mau ikuthangika utigintu ikuona woni ndonokere mwituni kirima gya Kirimara te mwituni kirima gya Kirimara kungi twakara Ngurungene na 1954 December tariki 4 turaramukwa ni Jesi Njoni nayo yonete muntu wetu aragwatwa mateka ya gutuonania tutigere antu bakaibangi bagwita nuntu kwaina na gicanga giki nene muno ria kwaina munguri uyu atoya mweri mugitho igurigicirwe ni antu ndege ire iguru military iri thi ni twaricaga mwitu na ndi twetureta turakara Ngurungene bila cia Kirimara tworairwe turathirwa antu barathirirwa au ndiratigara turi antu bairi uni na mukuru wetu wa Kibanga okuma Mathira rietwa riawe etagwa Ciugo wa Maushu o kwari Mathira na ndi kirankuria Mau turanyamara thirikari ira twanenkerwe bara bari thirikari-ini ibo bathomithiriana ibo bajukirie miunda tukuma au turajukua tureta micinkere yukirwe ndatwire kugamba niyo Nyeri twina macegere maguru nyororo cie maguru ndirakara rumandi rwa Nyeri njerere iri Nyeri gatigati tiga King'ong'o niyo rwari rumandi rwa Mau njerera nguru ndirakara ku ndiragamba mucunku nayo mwega ndekerio mawakili ya aindi lakini kwa nye Murungu kuringana na jana bwakwa koti nindagamba nkiuga nitwira ndi mabushu no tunari kijana gikega ndari mtu mwithi ndi mwankana ndi na miaka 83 ndiarokerwa ndirwa ugeta ugwe koti kurokeria ugeta kira ciari baku kurokeria kura ndarokererwe ntetekererwe mpana ndikwa Ruringu ndirakara Ruringu mieri 3 kija kujira ndetwa Meru ntukura ndareterwe Meru ndajukiro kaire ndiraikwa bo moya cukuru cia rehabilitation ndacoka ndaitonda aretwe Gozi kwou kuma riu gutigintukira Mau yona mheshimiwa barugaire aja tugwitwa Nairobi twerwa Mau ni kwendeka twetha turoyirio fomu twera bukari wa erirenu twera bukari wa fomu ira tukunenkerwa tweja tweterete kuriwa imucunku mbia cietu iciejire Kenya ura tweri iciejire Kenya indi antu a Mau bataciona kithaku Mau erutere cionere ntimenya na ndi fomu ira twanenkerwe ku iri aja nyumene twacoka kwira guti mbeca oni mpumite Nyaki no thimenti eji mirige mero Nyaki ntule kithoka Mau thai Kirinyaga thai Nyambene thai Kiera thai Nturunkuma thai ana betu thai akuru thai aekuru thai yetora kwa mbita kwa Musariungu na kwetu ni South Imenti
ndi kuigua nteto cia bata na indito woi mwingi buthikirie twaragia na ucamba munene tondu wa kumenya gitumi ndukire muingi wiyumiririe bururi uthire kalaba kethia ni ndaigua kana bukuigua ntiramenya kuri na kirumi nthiguru ijiri nakio kiarumanirwe 1946 mbala ya ijiri kiongerwo rito 1952 mwanka 1963 bendera igitia nkethirwa nini ndaigua ninka ntikumenya ningo muririkania nikurigwo marigeitwe tekoina ngoina ciana ni murigito ngurigita hagendi aria mari thiini gwakwo marwarite mirimo ngoro ciao jacokire kuingata saitani ta mundu ri na inya wa thakame na ndi tontu bau ni kankwenda kubwira atiri kanda gutuma ugwe wijito uri mutethia wa miru kenda kirumi giki kithira ni twacietirie akuruba mukuro miaka 8 gwitia guru ni okire wo ai na miaka igana ukira ntu inanga wojo ni mukuro le na miaka igana gwitia baba ange ba miaka 8 tu baba upajukie ni mbicha jiao nande kale ni ndiguru ndiguru ikagwata thayo atia akuru baba barujagiro jiathi ni bukubona mbicha jiao bakiriraga bakirumanaga ana bara bajiere batikumenya kirumi kiu barita bakagwatana na ana bangati bakaciarana mandiko ja matheru pasa jariuga bukarijaniria na ana bathungiri kana ana banyamwira bankenye na ndebo turijaniretie nabo twerwo tukabagaira rugai ruru na ndene rulugae nen tutonyene kangu tumankwira atiri kenda kirumi kithirare akoro baba jietirie bera murungu tukeja gwotwa niguo waotwa na tweja gwotana murungu niguo otana indi twahotana tukagwakira nyombe mirango 12 mugundene jwetu jwetagwa mbugie ngai teu akuru bote kuririkana twagutuma kuma naru eje mbere gukinya December tariki 25 nonto no kuigua marulu jara twinajo akoro bau bethiro bothora ceri mugunda jwao jwa mbugie ngai ba kenyombe mirango 12 ndiguru ethire thayo na yewete aki kinya bugaitie bukemana bure ninde munabii mutumo wa ngai nte pasani na nte mukuru wa kanisa na nte mumembo wa kanisa nde munabii mutumo wa ngai 2017 wogore muira no kumenyora dibura bogete twete gwa Kenyatta twewe mburijire na emwe tore nenge yakirwe na tucoke tuwewe ngari enjeru twambirie maromba njire Mombasa twaromba tutige kamuti au ka mugumu
tweje Embu turombe na tutige kamuti au tweje Ikweta ara Ikweta turombe turio tutegete kirimala tutige kamuti au twete Choboiga turombe turio tutaterete Isiolo tutige kamuti au twete Nanyuki njirera yetaga ou turombe turio tutige kamuti kangi au twitie Nakuru turombe tutaterete Gisumu tutige kamuti au tweje Mwankara Girigiri nje siere Njoni ere agwa ni Queen Elizabeth yetere agwa ni Kenya tutatere kambeu turombe na tutige kamuti au tucoke tweje parliament reu twetekerie nthaka cietu ibunje bunge ithurane kiare kibindi kio Uhuru kiabiere ibaregere na bathurana berwa bathurana bakathurana mweri jwenana na jwa kenda balwe baregire bathurana mweri jwenana jwa kenda bambiria ndwa jwe 10 akuru baba ne batumanire kwita kuona ithanduku riria ria ingi kuma 1946 mwaka 1952 uria wirane ira barikanirite na Ngai no kumenya ugugwe ati urio ciathi bwetu bugakara baregire na bagweta kurugura ithanduku bethire gikuo gia Kabete ni kiarugurire na kiaitha na oni ndi muira na ntomine mukurura ndi muira oni na twena mukuru wita kwa Samuel Olaisena twethire kabalo aka posta Kanuku twethira kamuko gekagirwa nguo mbeca na kabalo akange kandikine Kenyatta ukandikirwa muntu weta kwa Jakubu tukeja twethira utikio tumagara kienine ja utwambiria kurira gikuo gia Kabete kiare na mburi ira kiejete kurita kigongwana ndiarie uja mundambio mutumo wa Ngai ni nte kwaria ndi muntu wa nthiguru ari nikirunduo mwathani ukwaria ndene kwa no ntegero kamena na wapwata ja ungukwira ukafaindika nikio gatwa gutuma thai we jaja tutijite aja uju nuntubwa kuria kana thahabu na fedha hari twijite gutethia mugongo jwa Kenya jukara bwega na juju gatethua atia witekire thirikari o thai obere bakareka kuru baba bakua kirumi kila giatigirwo 1952 gikathambirwa kirimene kia mugunda jweta kwa Mbugie Ngai na twitikirirwe tutonye kuno tutikubona kanya ga gutonya kurita kigongwana nikenda nthiguru ithira thahabu na kinya babu enthaka bugakara bwega ndene ya mobicine jajenu na gutithithitio umukuru ntuinanga jukia kaburia kathinja na athomi ba mathana na baba jathoma Murungu ni alakaria reguru bumenyere ni kau bukiuma ja narua bwite bugwete kau na rira twakarire twethire thandu kuritikitite bura twarira turi Gikuo na Embu na Meru twethira gutikio kiriku mburi ire ya kamatini Gikuo gia Kabete yaringire ngari uikiriraga tutamiene niyo yathaurirwe nereta na kithaka ne kuthauro yeta na kithaka baracoka gucokera githurano tariki 26 2017 mweri jwa 10 niro bacoka kugwatana mukono bakugwatana mukono gutithayo yonora Mwankanda kinga iji gutitha thiri yonora Kenya Mwankanda kinga iji kenda thiri yonora Gikuo na Embu na Meru na nthiguru ikunda thayo nyombe mugunda jwa Mbugie Ngai yakwe ni rietwa rakwa mbetwa Musa Liongo na gwetu ni Southiment na bweta bworua ni munabii uriku rathire ugene Musa kuma Southiment jokia mbice ko bweta bumenenkanire na ara kinya ko uru iriku na anti ukira turitheke kigongona na jingororwe bai na history nandi tweterete bya kuria wona bya kuria bya kinya utikwaria kairi wona bya kuria bya ja utikwaria ko woewa ndake mwe
dakika moja. Mau thai. Ngai abũtharime. Ndiaria ndagĩka. Kĩgweta kiugo atĩrĩ rĩĩtwa rĩakwa mbĩtagwo John tũmarete tũrĩ mbendia wa ntũi manene. Na mameta wa John mũbĩa nĩwe warĩ nyina mau ndene kĩbĩrĩcia. Na ũni ntathomere kĩthomo na ndawambanĩte gwĩta kaga ndĩ namba 1 namba 2 imweje wa nja ya mũkũrũ kĩbĩrĩcia. Twetete antu baira akivo tombene. Lakini lila twetere 1951 iyo twetere. 52 ndwera okika. Tutathomere turekia. Nkeda nja ndethera nja ni ganjo rina muju ile aetherwe nyunda yojuri kwa tie yojuri mungao no mpempe. Jato no ala kaendende no la wije kembo. Munda jo hijo to chunde. Kuma kebalina de wetande denge atwe milongo nana. Nale to kweda kunde dela bate tote manyaina abale. Ngombe chiatere kedwa nyo chiare jairwa ikabodio ingeira ipage choane. Nyo chiare jairwa ikabodio ora wakaraja ngombe ure ile kadhari mbicha buwetu ndo kanisa independent mbicha buwetu no karagia independent ile ale kwedwa yonze oja nyomba chietu no ndethira ale thetia kalinde katimene au aina ndegwa wigo kinya 10 chietu ile onya iche tigere ndajanda muteko ndona ndeta kire wanda aja no to no menya no to ndo kanisa independent naije mama naije baba. Ai ndona ndeto ndomba kwa tone kabodio ne kalindiao na tutumo na ibanga na bundoki na chonko bare kandeni au ndona bana teta kunda tacho kanda umara na ndiri atuge kiugo mweko au twalidia atwira tokate bimbi. Na ndiri yonko boja tere kegongwana to akeli tata ojo wadiada betete kegongwana ne muito ne nyandarwa bagete dando koitura wani retu elore atigero le aingwa ni nene na totije imbiere ku bagete ivare de bako eja bambirai edando kole abwera elore oteka toradera ku karata toradera ku na que bugue que nada que muco chambeta oteka que na ndele ndamuria na ndela tatokudidia tokotigana nabo oni ndio tomwa imokoro gwetwa wa kebelechia ogwetwa baya wanto to mamoto na la kuile anto mambira ndieni como chonko ojo boisi etani kwa kedima bomwela mau nio ya botoma todo que munyunda yeto toeta tola korobatu ba koron korokie ni ntende na miaka ite akende mwana okia na miaka ite pai ende mbije siri mono cha mamo non to inda to mawandi mwejo ndo kolega sukuru non to ntedere antonja ndi karanja na ndetera kwa jojo mubea ngeta ndetera ino ngombe ile mama ali nchere tonto baba ali nchere kabore ali nchere tonto mama ali nchere kabore nandi nanga ngakarola otu nkomba ndawe nyanya geta muito ule kila kene metakele aba muntu eto bale ku na ndia ambuela ora ndatomna na chonko ndata ndaba ndia kile muchonko kile achonko weta bele ito kwenda miunda yetu
nontu ningi tutathithio uria tugite muchungwa areta miunda yetu tugaka kiuru gikinene gia kumiria Ngai bu tutathithie na Ngai we no njuririe jaria twamwirire itwathibwejire indi butakinya njarene cietu butakinya njarene cietu butwire ou ndugwita kiro ya chungu tuli akuru bathatu twaewa ngarama ya ciringi 1,000 antu bathatu gwita na gucoka irathirira njirene kinya kuria tutaria tweta kumuchungu bwaici amboria ni atia ndamwira katwatumwe imaumau na turenda miunda yetu kaze twanenkerwo ciathi iburiku twi miunda tukwenda na nio twarujaira bangi bajukirie miunda yao na atamirwo ikari miunda ena emburi maranya kethima ngarentari na gwita ura ngarentari tete mwanka iciuru kwinama na gwitia mwanka na nyuki na te eto ya kari no tubure oku muchongwa mbere itwagitira mbeca uria tutwire kugita kenda tukarame ya kenge 99 na mwira nau ndamwira yu tutienda ambia no ura bokenda na nditwagwa kinya ri twarie twetikirio tukare miunda na ri turi citizen benu ba miunda kerwa antonkoro kiangiri 3 jategwa jau hande twacoka kairi twata twauga batwire indi nabo nontu bwaria thachia kinya itubaterwo kuona tuthithirwe inya muchemanio jungi menya bamwe tukuthoma muno nontu jara twi nontu kuri mantu jathithikire na mantu yo jathithikire tiga tukaitheria kenda tumba kuona bautwi generation irerio na generation ire ngikeja ni atayumba kwithirwo etherete nama kenda nande mantu jaja utwijira ja umaumo inkomenya uria brother aria mantu ja kwithirwo kwiwirane botathithirwe sawa kwiwirana botagitira atia ibo baterwo kujurua indi kwi mantu twirirwe mantu ja kwitheria bautwi generation irerio kenda tumba kuona ni atia tukomba kwithirwa nduki yetu nduki ana betu nduki ire ingi ikeja itiombo otonya mantu ne jara jaikuka gitene gaka ni onto mantu ja upo igua jariku ajetete kuthiria nthiguru mantu ja jara jariku baotio tutethirwa twina generation ekwithirwe rungi kinyariku na thirikari bate kuona yau nyana bajona bate komba kuona ora bakagitatea bate bakathithia na kinya bate bamwe bakujona na nyana bao batonyete ombi oku na kinya ndukirere kuno ibatonyete ni onto nande makanisa inyajara jareo na makanisa jara ya biashara omuntu areja nonto bwawe bakwenda kuona ara kona mbecha nande ni atatumba kuthithia baubwa kurubara butigere mono baubwa kwira meanka 8 witia tumba kuya twatirimana tukaibanga na antu ba Murungu baraba ina uma nikenda tumba kurombera nthiguru eji iumbokara ura kugitite atia iuma kirumine na tumba kuitheria mantu jare aria ijaumbikira kieba muno na ndaigwe itubaterwo guchwa the way forward antu atotigira au ni onto tukarirwa tukaigwa peni ukaigwa kieba kiu ndene ku endi utiochwa njira utiochwa kiorio kana ke murimo kioria ke murimo jeku jou utiona ra wite umba witira na ndankuga ni tuchwe kiorio kya mwanto jaiku jau no ndukurirwa antu bakai barabetikitie na uma kinya bakera kirima giki kithame kia gitate
kiarama na ndi bautu tweba kaiyure tutire ni kirima kithame kiumyaja kithame muno maujera jaiku thirikari itherie batu tuitherie nikenda nandi tumba kuona ara tukarunga mano ntunthi guri kathira na jaura bukuigwa muno rutere rwetu rwa mountain kira tuchita kirimene antu bakirimene ibo bakugita atia bo bakuthira muno na ndi tuciumie ni tuone the way forward ankuga ngono ira tukwaria ura bwari nambi tuomba gucwa ntu kwingi tukeja tukaria muno indi tucwe ni kioria nandi. Thank you. Kuigwa karambe guru. Amesikia. Na ndi sasa Sakura iko tayari. Ngari imefika hapa na sasa tunataka tuende tutakulia hapa. Kwa hivyo nitamkabidhi Apostle, amesikia, atuambie, umeambiwa utuambie the way forward. Sababu umesikia vile mambo ilivyo. Tafadhali karibu sema tu kwa ufupi, ndio sasa tuambiwe the way forward vile tunaweza kusaidia. Bwana asifiwe. Uni kankwenda kwaria untubu na maandiko, na ninataka kuongea kupitia maandiko, na ile mwangaza tunafuata ni neno la Mungu, because the Bible says the word of God is the lamp of our feet. Kana ruteto rwa Murungu niguo taa ya mauro yao yetu. Nkathoma ruteto rwa Murungu ndene ya kuburirwa igire kwanjirie mwe na ntigire kinya ithatu. Iriwa o andikira muraika wa kanisa iria iri Efeso umwire atiri o neu auwa ura ugwete njota mugwanja na njara yawe ya urio uria uriongariungaga gatigati kamenjero mugwanja ya thahabu iria irungika watawa. Ariwa atiri nimbicie metere yeku na ngugi ciaku indito na kuumirio waku na nimbicie ati utiomba kuiganwa na antu baria bai na kinya baria bacietaga atomwa na tibo utiganagwa nabo ni unturi ni wabagererie urona tibo no urona ati ni baurongo. Namba 3 na ningere nimbije ate uri wakumagiria ni untu bari etwa riakwa na wanogwa utaitijira ende untu buria kugutirikia ni atire uwa atire ne watigire wendani buria wari na bumberene wendani buria wari na buombi mberene ekawa ne una nderi kana ara waumire urawa wirire ochoke kuthithagia mantu jaria ya mbere ntekeye kuyakiriwe ntoti mbebia mwinjiro waku ya kurungika tawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uoke ya kwithirwa kwi mantu yange ye ya mega na ya gwichokera rira muntu achiona na akariona biro chiono karibyo wetete atia okeyo chiona no rumi omenyo na kirumi okuona winambi winakio ansa yotoro bwaku etora rumene rwaku achiona renkyo atoro renkya maicha yaku yo kwa uoke ya kwithirwa no kuona no rumi ruteto rwa Murungu rwekwira rika nara wa umirora wa wirire mbere Murungu aterebia mwenjero yaku yo kurungika mbi tawa kwa u mau babe to wengwa na ambira rira baura wa muthungu muntu akuya akwethe turikanywa na mau ibabwe bwenderie miunda to bwo bwendeche muthetu yu na muntu wa tutekoro ndiambi tutekoro ndie muthetu to bwo bwenderie muthetu ibyo byotoma mau waritira mwana kaunda
mwana mumaumau akamunyarukire wa mwithira ati pointi ni mitaene awita atia akuria tuorie orie irireni na bonenkere mwirire meye yenu na mwathani Murungu acoka kibabue ari wantu bakwa barabeti na rieto riakwa bakeya kwirira na bagancokera ninde mwathani Murungu nkoria nthi yao yo na yau ya makai kankubwira mwathani Murungu abutharime ruari turombeni na tukithiracia Karanthi guru karanthi tuthikanireni na tukoria apostle ashukurie hapo atuendeshe kutoka hapo sauti kuona dakika chache. Asante sana. Habari zenu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefurahi kwa ajili ya venye tumeongea. Akina baba wameongea. Ni mari ya wega muno na ndaigwa ni manyita uhoro ucio na njira njega. Na riu ri the way forward. Uyu ni muthuri. Uyu ni muthuri. Uyu ni muthuri. Muikare thi. Mujite tuikare thi athuri. Njoke munjurie ciuria ingi na ni ndimurie ciuria. Tucire kimwe. Twacikia gucira ri tugacoka tuge tugwika na twirane uria tuguthii na mbere. Tuthikiririe muthuri uria ena kiugo kiega. Tuthikiririe pastor ena kiugo kiega. Tunyita tutikaume nja ya Ngai. Tugika maundu maria mothe tugwika twike twi thiini wa ki wa Ngai. Tutikaume ona hanini. Tuikare twi thiini wa Ngai na Ngai ni aguturathima. Uguo the way forward ni ngumuhoya giki ni giikaro kia andu aingi. Nwanyita ni tukubatara giikaro kingi mwithe athuri aria mugwetha munjite kana muke tucire tumenye ni atia tugwika kumania na hau. Ndetiguo ciragwo mai ni magitagwo handu hena guku nyingi. Aca turabatara riu athuri ni inyue riu mugwikara thi munjurie na ni ndimwire na ni ndimurie munjire nigetha kumania na hau ri tubangane na turute igongona. Ni twari kundu gugwitwo Murang'a Ihura Stadium na ni twarutire igongona. Ni twari Thika, ni ndirari Moro, ni ndirathie Eldoret ni undu wa thakame iria yaitirwo ni undu wa barere yari kuo na riu ni guku. Mwathani ogocwo na Ngai ni ekurugamia uma wake na Ngai ni ekumurugamia ringi. Ngai ndathuire andu na ndamuthuire. Ngai ni amwendete. Mwathani agocwo na Ngai aramwendera maundu mega mari na kirathimo na Ngai ndari ahotwo ni mundu othe na Ngai ndari hingo ari aga gukinyaniria irikaniro iria atwira. Mwathani agocwo uguo kiria nguhoya muno the next meeting ni kwenda gwikara athuri aria mukwamurana athuri acio mujiguire akuru aite guthii na iguru ni kwenda tuikare nao hamwe na ahunjia. Nwanyita Mwathani agocwo na ahunjia tuikare thi turongererie uhoro ucio tuwikire thiini wa mutaratara wa Ngai na turie Ngai ukwenda twike atia kuma hau ri uguo niguo tugwika uria Ngai egwika atia. Ni ndaria kihoto iyo niyo the way forward. Tugie na andu riu megwikara thi macire na kuma hau tutikwaga gukinyaniria na mutikage na marakara. Ngai ni egutuhingiria. Ni njui mwina marakara maingi muno. Ni ndona maratathi me haha ma Ngeretha ma andu maingi na to maya ni maundu maingi muno makoretwo meri kuo na maundu macio mothe ni matumite mugie na marakara to ni kuri na irikaniro ciarikanirwo nyingi muno na irikaniro icio ri itiri cia kinyanira. Mwathani agocwo haijafika kabisa. Tumeteseka, baba wameteseka, wengine wamekufa wakingojea, wengi sana wamekufa wakingojea, lakini kuna matumaini. Ni kuri na gaceneni ka mwaki ni tugukinya kana ni no tugukinya. Era mwenzako kana ni no tugukinya kana ni no tugwika atia. No mauma Gilgal ri mauma kuria maumire mathire itura ritagwo Gilgal. Andu aria moe Biblia mathi itura ria Gilgal ni maririkanirie atiriri hau niho muhunjia atanaturikania makinya itura ria Gilgal niho maririkanirie miaka 40 matinarua. Halo
reke irio tondu nĩ ciakinya rĩ, thirikari ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrĩ nditũ mũno, ĩno nĩ nditũ yathũka hakiri ciothe nĩ cieheraga. Ũguo Ngai witũ amũrathime mũno na mwende mũno, nĩ mũraigua? Ngai witũ amwende na amũrathime mũno, nĩ kũgĩa gĩikaro na nĩ tũkũbanga ithuothe tũkaumĩra, onokorwo tũgathiĩ Kinoru Stadium, onokorwo tũgathiĩ harĩa tũgathiĩ, tũthi twĩte Ngai, tũtongorio nĩ andũ a Ngai, athĩnjĩri Ngai, twĩte Ngai, tũturie maru maitũ, tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, twĩte Ngai na tũtikauma hau ata tũrathimĩte. Amen. Thank you very much. Nyata mwendwanĩire mũtagĩri rũrĩrĩ, Ngai witũ aromũrathima. Oyaima Ngai muge Ngai no ũrĩa. Wito ambao natoa kwa serikali ya sasa ambao ni kama inajali, ni kama haijali. Maana hata wakati mfalme wa Amerika wa Uingereza alikuja, serikali ya sasa ingewaita wao wazee wote wa Maumau, huyu mfalme aje awaambie ni kwa nini masaibu yaliwapata. Kwa hivyo serikali ya sasa naiomba ifanye mikakati, itenge kitu, itenge mchango fulani katika kusaidia wale ambao wamebaki, kuwasaidia katika kujikimu katika maisha yao. Wengine hawajiwezi, wengine wagonjwa, wengine hawaoni, yani unakuta kuna masaibu mbalimbali. Na the only way we can be able to do this is trying not to compensate them, because nobody can be able to compensate a life like this one, but to help them to have a way forward in their life. Kumalizia, nilisikia kwa mkutano wakisema ya kwamba wakati walikuwa wakipigania uhuru, kuna ile kitu ambao waliweka ya kwamba wakipata uhuru, wakikombolewa kutoka kwa mkoloni, lazima warudi mahali wa cleanse ama wa vita vyote vya Maumau walivipiga. Misingi yote ya vita vya Maumau ilijengwa kwenye msingi wa kiungu. Yani walitegemea Mungu sana katika vita. Kwa hivyo kuna ahadi zile walitoa kwa Mungu. Kuna ahadi walitoa wakamwambia Mungu, utakapotushindania hizi vita, nasi tutakuja kwako, tutashukuru. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kulikuwa na ahadi. Ahadi hiyo ndio nimekuja tujaribu tuikamilishe, maana kutotii ahadi, kutofanikisha malengo ya ahadi ambayo ulitoa kwa Mungu inachangia sana kwenye masaibu ambayo wanayapitia. Lakini kwa sababu hakuna mtu aliyewaleta pamoja wakatimiza ile ahadi, maana walimwambia Mungu wakishinda sio wao watakuwa wameshinda, bali ni Mungu ameshinda. Wakishindwa sio wao watakuwa wameshindwa, bali ni Mungu ameshindwa. Lakini wakishinda watakusanyika pamoja hivyo hivyo walivyo, waje waseme asante kwa Mungu. Lakini they were not able, hawakufanya hivyo. Serikali zote na watu walioingia kwenye uongozi waliwasambaratisha badala ya kuwaleta pamoja. Nakumbuka kipindi kile cha Kenyatta, Kenyatta alisema Maumau is a disease, na akasema wao waliokatalia msituni wauliwe. Wengi wakapigwa marisasi msituni. Wengi waliokufa waliuliwa na serikali ya Kenyatta kuliko mzungu. Kwa hivyo katika ile changamoto ile ndio tunaomba tu serikali ya sasa kupitia kwa rais pamoja na makamu wake, tuangalie ni vipi tunaweza kusaidia pia jamii, makanisa, wanabiashara, jamii yote kwa ujumla, tukusanyike pamoja tuone jinsi tunaweza kusaidia hawa wazee waweze kwenda kutimiza malengo na maombi waliosema, kumwambia Mungu asante na shukrani kubwa wa yote, maana makosa yao yanatiririka hadi kwetu sisi vizazi vyao. Kwa hivyo they must now, it is the time for them to repent, the time for them to go back to God, so that the entire community can go back to God.